Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Tiba piti sukmi pide ro jupor we mele ka than dola pe pa boro ki anglo ya kene kijing ni kran po derba be boro ko ba ni dan mene pada ni pila kran untuk peserta kapsya ti pia tu ni nak kadar kagaw peserta kapsya bat lagi kadar himilo na ni derba kawai hakabadi baga jingjia po jongga maulai konstitusi jongi kata ka dekhalai tarik jongu benai Agos patpor wei hakabara pelong golong bana kaliang jongki polis kila asiat yap yaba si thank you di kumto ka pagalayat na kalayat ka to ka kasi kumto de ka sandrik nila kumto kalayat badin hadin nang ta bade nakaliang jong ki seng bahlang jong mulai kile form ni ka ya kawi ka aga seng ka bakhat ka suru jong kinang mulai the voice of the people of mulai kila seng ya kata ka ya kata ka seng ketua nakaliang jong ki kila ya syahman la ka jong benta bad nakaliang ka jong apa ku memliang ya jong benta di hakabade ber ka jingjah mulai kumtu ngawara apa assembly dia ka jingshan nakaliang speaker hakini gisngi badep la pentip sanga benta ka sngi labu ya ka sngi ya ka ban ya keren nak benta ka jong ka jingjah halo ka jing saya diap jong ba si thank you ba Chesterfield thank you di kalong kai ka ba skosi kalong ba akini mtagi arsni pat nakaliang jong ka assembly secretariat nakaliang juki pa la phasa ko chi ata ka chi ka bang kalong ba hagabade bat kani ka kies jong ba si thank you nakaliang jong speaker umdei ka ban sya ya ka ban ora ikani discussion kadau kalong ba ka wei ka ba ka judicial inquiry ladap ban ladap kalong ber constitutional inquiry maraju ka po ka don gi benta jo ka rule ka ba ki ong kalong ba ka discussion kam don kam syu ka discussion na mala form ka judicial inquiry ha ka ta ka sti bitho sanga di hadin na kaliang jo nga pa de kalong na kaliang speaker la refer ka ni ka rule 59 ka rule 59 to ka batay hi pang ka judicial inquiry bat hak preng jong kata pa de ka don ka benta ka ba ya kani ka kamhi ka show speaker long ya ka ban admit kalau menekan apa jong assembly di nakaliang speaker la tho singa bamla ndai pisung tho ko dong kani ka jingjia mulai kani ka jingjia mulai ka long ka serious bahatu kata-kata di daw ka pelong nakaliang jong bara kani ya kani ka benta yani ka issue ada nak benta ko nga mene kani ka issue ka long serious bah ban sim ya ka jingem ka jong brio kalong peleng tengam hisung thuak kam la kan long kalong ko bakla hadu kata nonang ta mande nang ta di bangla pejman isu ya kini ke ibere ki kendon jo si RPC kendon si RPC nama borok ang langitip kalong baba si thank you udan hapok kamet ka bamukot bang khia kendon jo si RPC ka kan sya hang to wa yo bri bopang himdei ka ba nakaliang jong nakaliang pulit dan kaman kem le banrit ya u hakapol kalong dang step hangir dan ni shwa bandum kata yo bopang ani pada cubu dan ki long kemie ru kin thei umdei bolom bopin kem kadung mesti RPC umdei ben kem kalau long kemie kalong shwa mi kasni dan ni shwa ban miet di hang taru kala pasu thu hang ta kala pelong hi kalong ba kasoka kala bakla lupa di kawai nakaliang junga lang hidara apa assembly dia assembly nak pilanti ka kam juga melia ka dia apa assembly tengah nakaliang junga apa assembly te kalong ka ka ba ngosi ka ba napnong nakaliang ka sarkar pi hangni mentanga ngam kendo speaker ngam nakaliang ka sarkar la tho sithi jo speaker panong ba ka scope ka banekran apa house katkum ga rule katkum ga jingsim jong ka advice no advocate general kyong ba kamlong sure temut ka sarkar mendak ajimut kalong speaker bakani kam menekren kamlong namal baka inquiry ka layan di nata ka daw menne hapo house ng kan syai bandak liang ka jonga kalong ba ka jingli mi mata balik ka sarkar kalong ka tiang meneken syapang ne long issue jong jing syapan peniap no jong ba thank you balik ka sarkar ka tiang balik ka sengap ya ka jing dawa ka jongi
Namar ka jingdwa jungi hi nakaliang jongi ki MLA Congress kan nyawut ki MLA Congress hagani singi hade manglara apo ka flood house yang issue jong mulai to nakaliang jonga hi ai kublai kapang nakaliang jong Dr. Mukul Sangma isotu leader jongi bar kumju ki para Congress MLA kaba nakaliang jongki hade mal kerpan ba dana kawan gani discussion hapo ka house borok kan nyawut ngekren hak jing sya mentaka singi borok kan nyawut ngumbu benekran ni kan issue mali borok ngumbu pau maka jing dama jungi hi kalau yakito ki police officer nani top police officer ki badan benta hakaba abaset yap yo ba si thank you don kam ya kaban suspend ji sya dama jing dama jungi kalau menepo house don kam ba suspend yakito ki top police officer ki badan benta hakaban simno ya kaban sim kalau jong ba si thank you kata ka de gawe den de i mene hapo house kalau ga i ba masngosi kalau ngimi apa nekren hadi memi apa nekren kum kadak kajing persya na gali kajing memi apa nekren hapo house ni haban mino ada ban send ke message ke long saki pajba jong ka bri nyok trap ba jong jelahi berway ban pau ke long bali ba sarkar kamburom ya ki MLA ban na gali kajing ke long yo ba nekren ni issue hapo house habang sorkar mentang umik sorkar balik ke sorkar kali ke sorkar mentang ajimut ya speaker yang balik ke sorkar mentang makati menikran habang nakalang umio kan ke house tinggi so bang haba mino kasah mino sampai bagian i ke long benda kalian jungi ki kan nyumut ki amne kuras ngilong serius ni issue kan benda kalian ke sorkar pada ke long bagati yang menikran hendai nakalian jungi kan nyumut yang baik ya ke wigarai baga hadu kan ke por mata bar nang yang hijo ke por mata baga sarkar kan kamu suspend ya kitu ki police officer ke badan benda ban simno ya ka mensim ko jong ba sesapil thank you ni imta kan ke jing ki ko da dawa ya ka hok ni ba sekali kam de show ita hamola hari i ka por keleng ki jaga acha kuwe ki district atau kan ke jing bom syak sarkar banitai ka ayu kare kam de na pendam show i ba pi bina tak daw men hapo ka house benda ngila penmi na kaliang jungi baka jingdawa menta kalong ya ka suspend ya ki police officer ki badan bata ya ban sim ya ka mensim ya ba sespil sang thiu mde shu tong mulai kan ne ka mi menta kalong the voice of people ka soro jong ni paiba na ka ka bri hunyo trap ding i hakani sngi menta sepor boy ka sedang jawai ka sedang sepo west kelas sedang jadi pos long kelas sedang se west kelas baru kan benda pindah menta aga beri long hunyo trap kasin tiale baru kelas sedang lut dia ke bangat ke bi ke balingok kalong benak balik ke sarkar kam sung thu pi kum kalau mentahi kalau penang ka jinglia sarkar ka nang kalang pelong pajokin isi susu menta kena isi susu sarkar dia ke sarkar ke bastan ki beri ke bastan nambar lang jong kani wei ka benta jungi ki amlian kalau nom tau pajba tada ki pajba kim da ki shaleben tada ki pajba ki dawai ke hop kadi ke benta jungi ke long bandek nam ta kata nambar klem pajba ngim long klem pajba ngim long chief minister klem pajba ngim long deputy chief minister klem pajba ngim long mali ni hap sung thu akam jungi ne pajba te khalang bali nambar bangi mi khwa pajba ki don kam ai ba ha tam nang pajba dai nak benta pada isu mata ka isu ko belong nak benta ka hok nak benta ka syaklat jom ba sespil kongper de nak leng junga hing ai khumle karpang na benta ki MLA Congress mata ka singi chupi pajudan benar ko do khanyut kiwan da ka jingfu ban pau benta ka lo syaka jelahi berakoi ki Congress ko khanyut ki long gawe pani persni nak leng jungi dawa ba marmar hi ka sarkar ade ban kam ban suspend ya ki police officer ke bi ban ong itu ki perlu MLA jongki bedah le secara ki bala pula baritu pi kadem katang ka bong tong kata bong pi kadem benar kam hado kata pi ka benda ka basa kalong men haba nak dia jingi ngimi men po ka house ngana khability long kitu ki MLA ka bagi sang bhalang ka surno molai ki do ki shimet ban kerpat ki ban kersyan ban kerpat ki ka basoi ti kalong ka bas ngosi Pandang kalian juga habai kendu pergi anong ilam juga surno mulai kila keluar bekersian kila keluar baniang temennya habang yang mengi kila kabiliti kiwi keluar kenyang lang dengan mesti berkat kalau mendan wiru benda kiwi pada ki baniang te kan katu ka syah Muhammad joki dan nak kalian jungi pi sungtu nak kalian jungi kongres ngilong gawe baik yang ba ka ai ga mulai ni ket lang kai dia mo senam ni ket lang kai baja po anong po ni ket lang
Kai ka jing dia mentang long hapo amal khra ini kedlang. Tengi hang ni pin i kedlong ya ka jing long yar jo ke leader jo kongres. Tengi don gibri bobiang technology kedlong ba ka jelahi kan roy kan par. Ada nagleng jo pai ba hi kedlong ba ken phai be kedlong sha jing nong ilam jo seng kongres. Thang male khabar nam ta ka jelahi baro ko. Kuda sibon ba. To, kuda sibon ai phirum jo.